Oke, kita main Benten lagi, lanjut aja nih. Ini kemana nih? Crater Lake with Kevin 11. Oh, Kevin 11. Oh ya, sorry ya, video 2 atau 3 gitu video sebelumnya apa? Gak ada suara guanya soalnya gue lupa ini, gue habis ngerekam apa gitu waktu itu, guys. Gue lupa settingannya. Jadi ya, sorry ya, lanjut aja dah. What is this stuff? I'm a vegetarian and even I find it gag worthy. Oh, masih ada ya ini ya, tumbuhan. Slug au gratin. When I was with the Ulet, plumbers, we anjir. genetically crossed a slug with a Brussels sprout. Well, they didn't make much of a bioweapon, but you won't find a better source of Weapon kayak vitamins. Resident You feed your Evil own aja. grandchildren some 30-year-old failed genetic experiment for dinner? There Siapa is guys? just Pokemon so guys. much that is Pokemon wrong ulet. with that. Caterpie. Gwen, stop! Don't eat that! Oh no, Ben. This time I'm wise to your tricks. For once, you're gonna finish your vegetables. Not if they finish us first. Waduh, kita langsung lawan nih. Some of the larger enemy attack can be blocked and will still damage blocking. Oke Ben, let's go. Ngeri amatnya. Wah, baru lagi nih kayak naga jatuh lama-lama. Ada lagi guys. Wah, ngebug tadi. Wah, dia ngancang-ngancang guys. Tolonglah guys. Woi, lu bisa diem gak lu pada? Anjir, gak kena lagi cok. Lu bisa pada diem gak? Hah? Lu bisa pada diem gak? Hah? Wah, anjir, dia bisa di-charge cok. Diam. Diam. Ah, gak usah diambil deh guys, males. Gue kepo soalnya belum pernah tamat guys main ini. Gila 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 jago banget gua. Nah kan bisa lompat ya. Coba. Bisa lewat sini kok. Apaan sih? Gampang banget lewatinnya. Oh shit guys. Aduh kok. Bisa minggir gak lu? Apaan sih? Udah mati juga. Guys. Udah mati-mati anjir. Oh, udah hancur gitu doang guys. Wait. Gila loncatnya. Terus ke sini guys. Apaan sih? Dulu deh guys. Oh, kita bisa ke situ guys. Alhamdulillah. Oke, berarti kita ke Ntar dulu. Oh, salah guys, dari sini berarti.
Oh, di sini. Wah, gue jebur, hampir aja. Guys, sumpah guys. Apaan sih? Kadang keluar, kadang kagak. Jadi maunya gimana nih? Apalagi ini Pak, monster kaktus bro. Sial. Apakah kita harus memakai ini guys? Ada. Maju lu sini Benten. Benten nih bro. Weh, apa? Aduh, pas banget lagi setelah pimil. Sorry ya, gue mau pakai ini. Wah, ini dia guys. Mantap. Ini dia jagoan gua, bro. Haha. Are you gonna die, bro? Haha. You're gonna die, bro. Itu dia jagoan gua, bro. Anjay. Aduh. Apaan sih? Lu bisa diam gak? It's easy, man. You know, it's easy. You know what I'm saying. Haha. Jagoan gua, bos. Haha, you're gonna die, bro. Maju sini. Wah, gila. Apaan sih? Lu bisa diem gak pada? Hemat lo guys. Hayo maju sini nih jagoan gua nih. Ntar guys, berarti kita fokus ke satu lagi guys. Ntar ke yang mana yang tangannya banyak tuh. Wow. Weh. Come on, man. Here we go. Aduh.
Oh, SLRB. Apaan sih? Weh, santai bro. Bro, apaan sih? Ngebut banget lu. Sorry, lu bukan jagoan gue ya untuk saat ini. Maju sini, mana? Mana sini musuh? Cia. Weh. Weh, gak gitu lah. Apaan sih? Apaan sih? Berubah ya dah. Tolol anjir. Apa tuh guys? Mengorbankan diri. Kameranya suka berubah sendiri itu loh. Jadi bingung gua. Wah, untung gua pakai ini. Lah lah lah. Wajah anjay. Gak mau gua, jagoan gua ini. Wah, ada lagi, Cok. Let's go. Udah kalem, bro. Kalem atuh, bro. Kalem, bro. Kalem, darah lu udah banyak, bro. Kalem, bro, kalem. Apa kita grindingin aja, guys? Biar dapat semua jurus. Ntar tadi bunyi apa, guys? Entahlah. Oh shit. Oh, kayak emang cuman itu doang dah. Weh, goblok. Gak jelas banget. What the hell, meh? Ini hancurin dulu dah. Ngalangin aja ya. Sorry, gua nggak mau pakai lu. Nggak nyampe lagi. Mana sih nih musuh, hah? Wah, anjir, yang ini nih bahaya kan.
bisa pada diem gak sih? B bro. Haha. Well, I finished all the yard work. Now Nih where's my sampai kagak ada reward? suara ya, They've parah reported another anjir. alien plant outbreak in Seattle. But don't worry, you'll have at least an hour to eat before we arrive. This is a reward. I'd hate to see the punishment. Ini movie clip available. Oke, mungkin segini dulu aja part kali ini. Kita lanjutin di next video. Sampai berjumpa di video berikutnya.